India rama le khazir ain foreign ram changkanga le khazir hi amanatlom zok thei ti hriaem lo thatak nei chungin lekha izir thei ti hriaem ram chunga tanga graduate postgraduate course azir chu ain ram changkanga zir chu in nathazok le lo tamzok anei thei ti hriaem education loan la in anu le pa ti boilawa loan ma anin rul vekin foreigner lekha izir thei ti hriatoem naktuk July ni somle pasari sahni somni pali hian JJ personality le foreign institution sang tetang rual buat sain hotel regency aizola awareness program buat sai anidona athlonin atel theidone refreshment ombokang telve ngengei chi ni e frechiang du tan JJ personality contact 9676938416 clear tu te chibaiule Post Office ruak GDS dak sevak assistant branch postmaster le branch postmaster official advertisement ti chu anita a Post Office ruak bi chianna kan nei le dona Mizoram bi ka post engzat nge ruak ti te promotion kaisan theina le scope ba ka online a poisa choi lawa mania form fill up theidan te kan soidona luk takina top thlengin kan lo endon nia tun tuma post ruak zongzong sa thi post singli sangli zani somni le pariat all India Indiaram pumpuya ania Mizoram bi ka post za somriat le pahni arwakani post za somriat le pahni zinga hian ST tan za somli le paruk UR somtum le pali OBC le PWD tan post pakhat arwakani UR kananti hianin general ST SC le OBC kan zawai khanin dil thei open category ania nakina posting kan thlan huna khan ST nilo UR dil chi te kha kan post thlan du na khan alo mai theya khata khan boi lovila tribal tan ST tan po khan UR a select thei vekani nikum khan post singthum le somli pakhat arwaka Mizoram bi ka za somruk paruk arwakani kumina hian kan soitong khanin post singli sangli zani somni pariat arwaka Mizoram bi ka za somriat pahni arwaka nikum ain kumina post wakhi atamzoka nasong mek tan chuanin lomna tu clear ani e deal tura thiam na nei ngai te class 10 pass metric pass chin tan deal thei ania class 10 mark apoi mo bera class 12 graduate mark apoi mo lu tuklawani merit list po hi class 10 mark basin an select donani Mizoram chung post deal tur chuan class 10 na Mizo subject kan lak telangai donani Mizo tong ka thiam Mizorama ka pianga ka seiliana tilam pangkha anilovani da ka thok turan ni wangin du tu sama chuan deal tu chu computer thiam two wheeler emolir thei khal thiam ni thei se ama ero chu compulsory anilem lovani hlo han en le ta ila BPM singkha sang ni atanga singni sang kwa zathum somriat an hlo dona ABPM dak sevak te khanin thlakata singkhata tanga singni sangli zali somsari an hlo dona ni age limit kumbithlia kum som pariat tanga somli in kartan dil thei ania STSC tan somli le panga thlengai na thiam na omdon ani STSC PWD walban lo tan phei chuan kum som nga le panga thleng dil thei ani don ani selection process a written exam memo personal interview amokha omdon lova class 10 mark merit based khan select tur ani don ani scope le promotion kaisan theina chance en leila GDS ABPM BPM kumthum kan service nuwa khan departmental exam kan ma chon thei dona chumi chu kan pasa kan tlang zelani chuanin MTS postman postal assistant inspector kan tiang chia te khan kaisan thei kha ani donani hlo po hi kan kaisan dana zir khanin asang zel donani selection kalpui dan tur tlang pui en leila online registration kan tia kan class 10 mark percentage kha an en ber donani online ani chuan class 10 mark khadu zat fill up mai la ti te kha zona om thina online form kan fill up te hi last date zo nuwa khan document verification nei turin kan original mark sheet le document te kha form fill up lai mi nen khan ain mil sem ti kha verification an nei le donani tin du wangin mark tam deuh deuh khalo fill up ta ila document verification huna khan ain mil lo ni chuani mi reject le thei tho ani chu wangin form fill up huna khan original mark sheet nen khan in mil thlapin fill up mai turani merit list result hi voing za ngen ti chua thin ti kha zo na om thina atlang puin voinga ti chua thina nia om zia chu merit list an ti chua masak pera khanin verification nei turin ko khan ni thina khata khan document mark in mil lote dik lote alom pal theya chu tiang ani chuan reject ani don ani
mark musang ber tu second rank kha an ko le do ni chutiang zel chuanin voi nga thleng rank 5 thleng kha ko na chance om do na ni form fill up huna post preference kha engza nge da tur zo na om thina posting na mun hi mun som vel select a tha a kan hria tur chu rank pangana thleng kha ko na chance om awangin posting na mun select to ero kha chu om zia om chuang lovani preference order pakhat na atanga pangana kan du na ber in dot panga kha thlang ulukwila atok viawani class 10 mark sheet hi grade system ania engtin nge mark system in kan chanti rangti kha zo na om le thin boka grade point kha 9.5 in kan puntir mai donani achuak chu mark aloni donani entenan grade ta khan 7.5 point lo mutaila 7.5 into 9.5 kan puntiranga 71.25 kha mark system in aloni don tani class 10 na additional subject kala silava fill up angai siati kha zo na om thina additional subject kan la lawani chuan fill up na khan additional subject engma ber pakhat kha kan select anga mark a khan 0 kan enter mai donani apply dan tur online atang apply turani a Indian Postal website link chu India Post gds.online.gov.in atang apply turani STSC PWD female tan application fee omlawa UR tan chengza choi angai thungani video description ale comment section a hianin online form fill up dan tutorial video link kada a apply thiam lo te chuan kan lo en mai don nia July ni som panga tangin form hi fill up tran thai ania last day chu thale August ninga thleng ani donani form fill up sual palte tan edit correction khati thai ani dona August ni ruka tanga ni ria thleng website ta correction ati thai donani ole na dil tu zong zong te tlingvek turin du sakna khlan vek chewani